Kitchen sila bang so YouTube channel long kilang ara doan na fans tami nilihin pen adap kimin cardom na pajiriglo cardom laben pininali tuma phala bang so video long naki 1 pi mate nagi than ponji la bang ke nijut babu asuni scheme afom ko sonsi ka fill up neng chima la bang so puthak sinali tum pan la so video long nang than pachini ponik po jong sinali tum la bang so YouTube channel long nang kahomri milang pulika chingon penali tum subscribe ikon laben videos taminali tum share ponikon tang de non pathek pen babu moina suni labang so form ko sonsi ka fill up neng ji lapen copy pia document se neng ji lapen labang so form kuna si long ji kuna si submit dam neng ji la so details le non pathiek pen lang polo nang lapen chithan polo nang Tangan non chithan polo nang government of Assam Mukhya Mantri Nijut Babu Asuni labang so a form a fill up a process lang polo nang lapen labang so form kunat si long jima polo tangte ki chengsi nang tum kunat si kachar le maha labang so school college long stami nalitum humri dam nang po holo dakse labang so form bangke government hin pen napile ponik po lapen holo so form nalitum fill up nang po lapen la so form koson si ka fill up nang jima labang so puthak lang polo na form la bangke hini a form do isi bangke PG lapen isi bangke UG atuma fan la nona litum screen long ke thek long bom la bangke PG mate post graduate ke charli student tum afarman a form la bangke lapen PG student atum a form koson si ka fill up poning jima la so puthak lang polo na ke cheng sila bangke ke apply back abang fu amendak tok nang po name of student no lapen la number 2 long labang ke single ma mate merit ma la hini option do single se gyong ji la se single along nalitum tik piduni gon lapen date of birth labang ke nalitum aadhar card long ki duateng date of birth le labang so date of birth podim tokdun ikon lapen number 4 long lang namlo pulte name of father or mother of or guardian jong si father do pulotangte father amen dak tokdon ikon father avelo mother sabte mother amen tokdon ikon jong se father mother ave pulotangte kumane apunu ba ik halatum amen len labang so ala number 4 long bangke tokdon stame jog ikji rapen religion la bangke kopi ma nalitum ladak religion tonang po Hindu ti Hindu Christian ti Christian la tonang po number 6 long lang damlo pulotang te the active mobile number la bangke nalitum tonang po lapen number 7 long bangke village mate town city amen tonang po lapen ladak bang pin code tonang ji lapen lapang ke block or municipality or town committee amen dak tok dunang po lapen police station kona sinal itum la police station kapurima la sa police station amen tonang po lapen kuso district long pen ma west karbiang long east karbiang long mate dima sopen ma ladak bang ke nalitum tok dun nang ikpo district lapen आधार नंबर ला बंके ला दान mandatory रे सिता में नाली तुम आधार कार्ड दो बोलते आधार नंबर ला नंबर ए दलों नाली तुम लादाक आधार नंबर टॉक नांग पो लाpen नंबर 9 ला बंके नेम ऑफ LAC मते legislative assembly constituency la somen टॉक नांग पो नाली तुम कुछ constituency सिको परिमा constituency amen टॉक लोते नाली तुम लादाक चौक एक पो लाpen नंबर 10 ला दो Karjupondo, are you availing the benefit of CM Jiban Perena scheme? Jong sinali tum kidam tang ho CM Jiban Perena scheme stame long lo pulo tang te nali tum la yes la box long tik pidonikon. Jong si long le avelang pulte nali tum la no box long nali tum tik pidonikon. Lalo lapen non bang kenali tum la educational details la bang kenali tum tok na po. Educational details के तौक जे अपन name of the institution from which pass kunat institution पे से के pass ma so institution amen dak tok nang mo la pen last examination pass kuman tu ma la tanani tum than pachin nang po la pen kosoning kan ma la lo la pen roll number nani tum tok nang la pen number 3 lang do name of institution currently enrollment in non koso institution long si school college along sinali tum Charlie Bomo la school college men la dak tok nang po lapen number 4 lo make name of the university amen stame dak tok nang po lapen number 5 long la bangke university registration number of the student lapen na non na litum kidon bom university hodak na litum la registration number de je so registration number tok nang po lapen da fi bank details na litum la dak pen kipidon ji kenang sot bank account number tok nang po IFSC code tok nang po bank
account holder tonang po lapen bank amen tonang po lapen branch amen stami ladak tokdun nang po jong sinalitum bank account awi pulotang tin nalitum batai si hadang nalitum la office along teacher satum upon arjuigon je anut kaprek abeng account ba guardian family members abeng account le pis tami chokjima pulasun arjuigon la lopulte chini ikpom lapen hai fill up tang thai lo pulotang te hol dak nalitum kachar lipom head teacher la bangso sign dak pinang po lapen nalitum la parents kalte guardian signature pinang po lapen ka apply back abang pu a signature pinang po la bang ke la PG atum a form lo la bang ke PG first year mate MA MSc MCom ka chalis tame la PG atum form lo la bang ke Mukhya Mantri Nijut Babu Asuni la bang so form lo lapen nona bang ke nili UG a form ka fill up nang ji a process nang than pachini ponik po nona ni tum puthol screen long ke thekpon long la bang ke government of Assam Mukhya Mantri Nijut Babu Asuni scheme a form lo lapen la bang so form la bang ke UG first year atum application of form lo la bang ke nalitum dak thekpon long ekpo lapen ka fill up nang ji la bang ke CVR lo ka apply back abang pu student amen tonang po lapen marital status single ma married ma la tonang po date of birth nalitum tonang po father mother kalti guardian amen la sodim tonang po number 5 long labang ke religion nalitum tonang po number 6 long mobile number tonang po number 7 na long bang ke address nalitum dapen fill up na po ko PP address sida ke tokdo nang chima pulte nalitum marang amen tonang po pin number tonang po nalitum block office amen kali pulte municipality town committee amen tonang po police station district nalitum amen tonang po number 8 long langdam lo pulotang tin nalitum Aadhaar number daka fill up nang ji adim dola sodim Aadhaar tong se available pulte nalitum pidun nang po number 9 long lang pon lo pulte name of LIC nalitum LIC men dak to nang po lapen puthot number 10 long dak karju pondo opted from BK Merit Award nalitum long ma long lema long le pulte nalitum no long tik pidun iko jong silong pulte la yes along tik pidun iko lapen dotulang educational details nalitum to nang po educational details ke tong nang ji la bang ke kalau institution mes nalitum ke pas ma la institution amen to nang po last exam ke pas kumantu ma la so ning kana de to nang po roll number to nang po non ka char libam kalau so adim se char libam ma la so school ba college men nalitum dak to nang po lapen anywhere number 4 lo name of the university la bang university amen to nang po lapen number 5 long la bang ke samrat enrollment number matela online akadam tang hala samrat enrollment do mate registration number lo student registration number lo so number bangke dak tok nang po la tok det ben aphi dakta la sono bank account details fill up nang po bank account details ka fill up ning ji la bangke kicheng se account number fill up nang po IFSC code fill up ning ji la pen account holder amen bank account long ateng amen tok nang po la pen bank amen tok nang po bank branch tok nang po idut siang deng la bangke signature of head of the institution la pen parents kalte guardian sign lapen daka apply back abang pu a signature mata amen chitok do nang po lapen labang so a form jang se nalitum submit po pulte nalitum bank account xerox pidonon Aadhaar card pidonikon laphini pidon eglote nalitum chok ekla lapen labang so form kona silong jima plotang te nili amota pulo nalitum non kachar libom institution nang si labang so form bang long po lapen labang so scheme ka apply labang ke online ke apply no laki offline si apply ning ji lapen nalitum jong se form long donde pote laki xerox pens ke labang so form fill up pen pidon ji pu bang chokche athema teacher satum bang sik bang ko an student si UG mate PG long ka char le doma alang le tum hal labang so 5 month si government apan pidam si government atum si alang litum dak teacher satum ki pidun apayating a form bangke nang pili ikpo lapen labang so form long don de ji pu bangke laki kalilo long don igwek po jong sinang litum arniwang stami present dun pulo tangte jola hello lapen documents bang kenang so documents bang dan chalo na litum bank account donang po lapen active mobile number donang ji pen bank account pen Aadhaar card stami kiling tang nang ji nasipinya video long bang kenil nakithan ponjila nijut Babu Asuni scheme a form ka fill up nang je puthak bang kela anchalo
Video bang nani tum share ikon hasidome thakmi kadukabe card British 2.0 YouTube channel long kilangara doana fans tami nilin pen cardom.